kalian ngajongi ka seng WPSU ng Stan Circle. Hakisingi pala light mi ang tayo po National Highway Office. Kapada ke Sulang Division ban wan bu no dikinja signboard. Lani dikinuki speed because kiba pala man penski hakini ka jakan marbalay ki snam ki balay no don sibon ki jingje accident hang ni. Te tum ka sengi kala wan bu kate signboard. Te hadin kato ni por kato ni benai na kalian ka department kelawan bu dikiniki speed because. Kelarang ipek ang ni hoy kampada ihun ba du kata-kata marbalay kidang don sibun ki kali ki bompat itu la kanta man mit lai min sngi ru kunjui ba nang tai la prestar ki kali undak la poy hang jan ya ban pinski no te kali ngajing singaban kerpat di department du ban du no dikinu kini sign ngani du lan lik nang ba ipet ba kini itu ikani jata te kali ngajungi ru singaban kerpat ani singaban berai pada ba andala poy hang ni singaban ban pikir yo kan je kanu accident ni ka jingman sound marbalay mentana du mentana don ni speed because hoy don di pada ba ya churum sineng ba kundu man si ndai kanta mai tu pada ba duan poy teng sini ka thai ka jong ni sa sisin par ng semen I play ka National Highway Sulang Division ka bakit kialam ka jingdawa ka jing wa jong pada jong ni thai